Bar tapkanın ballar menen bölüşüp, kiyinkiге bolup kayra karızlar, büyüge kaytam yekten kayra canuga, köyde tünde bolu ösmöz çıraktandı. Bizdi necekeleribizde, gelibizler söz. Necekeler, ma Gülşahir neceke cevap. Kımbatlı ağaylar, necekeler, bunga gelgen 20 yıllık çokuşlar, benim okuşlarım. Bazı kocayım ayttıklarında, bu ayavay nemelerden, şoğalemeler. Anam benim burada bu vakti kurçan, klasik şok kalgamın mı aklasına? Kiskanmen doklanlara, bilirsin okuşlar. Anam bularda bizde de moment bulutlar da boşlan durgan. Boş kalgan yerlerde 7 klas, bunlar bağlaydılar, aklasımızlar hiç bu klaslar. Bu klasımızlar biter, hepçe. Anam benim bunlarla balalık gezden bir üzüme, onda psikologiya başkalar, benim sevdiğim kağlarım şu, turmuşlarda baktık oğlan. Sevdiğim buna capırlar kalınlar, sevdiğim uğur bile, kız çıkarır, toylarını görürler. Daim şunday yollaşıdır olur. Bundan keyin 30 yıldır, 40 yıldır yoluşuna geçiriyorlar. Barlar baktım oğlum. Meymanlar, Batımızda kalan yaşlılık kalay, yüzlülüklermenen sıç bozuluklar, ağızda kalay maksat, koşuluklar, hoşuma çekinlikler, her daim var olmuşlar. Hürmatlı benim kolegam, Batımızda kılmayamızlar. Arpın ösken aylım, sağınışım, özümden sep umtulat tep. Onu siyalıp tuğanlar çakralsam. Dileyim, birinciden şu zaten Japşay'ın bir sözü bileyim ağa yiyeceklerimiz sizlerge daha önce olur rahmat. Hep zaten oğullarımızlar. Budayımların yaşlı büyüğümüzde şunda cergalı günde sürüyümüzler. Baktı oğlumuzlar, aman bolumuzlar. Bizim bugün gelgen dostlarım, kılasaş kızlarım, bularga çoğu rahmat. Daim şu bugün günde cergalı günde Buday vergen yaşlı, öne gün jüle vergiler. Jaman tarbiye bergen emesizler, yaxşı tarbiye bergensizler. Yaxşı bergeningizler üçün bizimizden qayra gelip oturduğunda sizler bir görüyorsunuz. Rahmat sizlerge. Rahmat. Anına gelgen dostlarımızga, kızlarımızga harbiye vakit bağlay. Dens olup, adamızda yoluşlar yoluşturuyoruz da. Ağalar edecekler, işte yoktur şu, benim bir tarbiye koyup sonra. Soğukluğun kadar Allah bir soğukluğu alıp işte, daha gök. Vallahi o güzel,
денсаулық саламатсыздар. Сіздермен биринчиден азыр ушу ага эжекелерибиз жүрөктөн куттуктап кетет элем. Сиздерге ушу баарыбызга ушундай табим, билим берип, ушундай каражат жетишип койгоңуздарга чоң рахмат. Эң кийинки ушу жаш мамандарга тарбия бериңиздер. Bundan 30 yıllık, 40 yıllıkta da bizim şu tölümüzde olmuşlar. Adam şu jalpı klasdaşlıklar var, şu jalpı silah belgelerge bärine dens olup işlerine ilgili. Бар болойду şu дайым ушундай алсактыкалдын чекесинде ушул чоң болой деп ойлойм. Рахмат. Bizden keyingi mundanda daha жақсы ушундай карапай иштериңизде ишиңиздерге ийгилик сизге мына келген досторума кыздарыма үйгө бакыт мындай досторум менен жолугуп Bizim Moskva'da görebiliriz. Hoş geldin sen. Şu meyranlar жақсы ötüp ketsin ha. Söz bol oğlum. Şu mürekkönün için şu özler pulsuz diyecekmiş. Bizim altın ağalarımız oldu, çekilerimize size gelip atmıştım. Çok verip Жақынырақ қалмай. Ödün giyinkiler serbest etkiler. Atın giyinkiler. Yaşlarımızda böyle düşün, жақсы. Emeğinizi vergenizler de sonra pastelinde soğutluğumuzlar. Güvenimizde böyle olmamızlar. Daim bile жаш күндөрдө автостордун четинде күлүп жайнап ушу канча окуучу кыздарды балдарды чыгарып атат. Булар дайым келип сиздерди алкышын айтып ыраазы менен жүрөбүз. Ошо тинч болсо аман болуңуздар, каналдарыбыздын дагы. Биздин мына алтындар зары ошол отурган бизге да кошумча болуп ушу. Баары аман болуңуздар, тинч болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Иншалла камачылык бар. Бир балдарыбыз бар эле, Якутия шаарынын келген Батаев Кекташ, ал жакта жашайт. Мен анын атынан сүйлөшүп кое берели. Мен карап туруп айтам да, биз дем ушул жашоого келдик, өзүбүздүн курсагыбызды тойгузуп, тынч жашайлы депчи. Курсакты ойлойбуз да. Ошол жактуу мен айта турган нерсем, мугалим бул мөмөлүү дарак дейт. Биз ошол мөмөлүү дарактын мөмөсүн ачуусун жедик, ширинин жедик, бирок курсагыбыз тойду. Ошол курсак деген сөз. Ошого тоюп ыраазы болуп ушуга чоңойдук. Бизчи жана ошого дагы рахмат айтабыз, тазим этебиз. Анан жана бул эскерде айтып кетти эле бизде. Силерде кичинекеңерде жаман деп да өстүрдүк, жакшы деп да өстүрдүк. Бирок баары өстүрдүк деп. Тарбиянын көргөздүк. Чынында келгенде баарыбыз эле 7 жашка чейин ата-энебиз колунда, 7 жаштан кийин уже ага эжекебиз колунда. Мына алдыбызда биздин досторубуз жүрөт. 3тен, 8ден, 7ден бала чоңойду. Ошону көрүп атабыз, бизден машинада өтүп да. Тарбия деген кандай экен? Жана мен эгер айтып кеттим, ошол тарбияны сиздер бизге бергениңизге рахмат. Биз 3-4 баланы тарбиялашты, канча кыйналып талада жүрөбүз. Россияда, Камчаткада жүрөбүз, ал жакта. Сиздер бирок ошону ар бир саат сайын алмаштырып, ар бир саат сайын 25-30 балага бергендерге өтө ыраазымын. Ошого тааним этебиз. Hurmatlı ağabeylere, uşunca bizde okutup östüp koygan ekensizler, uakıt sınırıp koşuşu 20 yıl geldik. Ayradan sizler beni görüşüyoruzga konuştağız. Ve klasışlarımız, sizler benimle jolukkanızdan konuştağız. Arday bu 20 yıl emes, budan keyin dagı aşurtay toktolup жүрөбүрели. Rahmat çoğun. Намада üzerine altarıcı айтышы мүмкүн. Гырдак болбойт. Ana bizde balların nimesi var ya, Mirlan olsa bulma nemeni de. Sağ olsun, mayın tez akademiyen ayıp oyuncu değil. O sonradan burada var ya, o sonradan. Ayışlarım, kızlarımız, varım şu büyük ödemelerine
Ağayetikilerimizge vaktımızda katar. Sizler ağayetikiler çok rahmat. Yedirdak bileyim sizlerge. Özündürle bir kuranakan. Özü birinci bulduğu olganda çıkargan böyle oşa binge şart egen ürünün adresi.
yaşlanma benden artık Oysanım aşık olup kaldım dedim Olma koç yaşlanma benden artık Oysanım aşık olup kaldım dedim Hurmatly agayjykeler, sizlerge ciddi soğuk, ömürlü, hazrat kayrat, şunduk erkekleri, şu erkeklerin muratı görüyorsanızlar. Yıl sayın şunday 20 yıldır oluversin, sizler uçurgan kuşlarınıza kayrılıp gelip, şu tipsizlerin aslında tazım uçuyor. Oşan demek birge, buna jeteye 20 yıldır. Jetimiseyiz, barsınlar mı? Görünmeyiz. Sizlerge şimdiden sonra uzun ömür, semyalar benim vakılı oluna, birinin erdi silah sizler, uşul bugün sizlerden vakılı günü gördüğün biri olur, severiz. Gökten beri görüştüğü, yolukmaya gidiyor, arkadaşlar bugün yolulur. Bana elçekilerine razısılardı bilmeyecek. Hoş geldin, bugünkü günde sizler bayram olup, çok bayramda görüyorsun. Kıskası dinç bolgular, vakılı olgular. Sizlerin de daha güzel bayram var, beni şimdilikte kutlayın. Hurmatly agayjykeler, bayramda Çoğumuşu dostlarım. Şimdi neden? Birinciden, birinci ötürü şu kıvançlı, çoğulkan dostlarıma, bana ecekelerime, Ahmet Ağay, Ademler Ağay, bizler. Şu sizlere çoğu bırakmak nedir? Siz oturasınız, biz çim vakında eklattık. O tip çoğu olan gider. Biz, Masaka, oturan eyvaşı, emin olun. Nedir? Bana desem şu bağırınız, tüm aman şu oynayıp, tüm aman şu yakşı, şu kanday niyetmen geçer, şundan niyetmen gidelim. Şunları bırakma sizleri ya, şunlar çok oturur. Masaka, tüm var. Şu sizler gel. Ne demişim? Büyüğümüzler der şu Dastarkan cahilsiniz sizler dikinden. Güzel şu kapak kullanımızdan şu yakşı, oy menen, yakşı şu gözüme şu kanda yakşı kısa şu yakşı, güzel yakşı. Bayımıza, Hazır bizge bunu yep geleceğin şunu görüp durup gelen bir 20 yıllıklara gele turgan G200 var eken o şovu sözle çakrağız. Caz aldı tekey terip cügür çelek, toğurdum biyiktigin karavastan, gül terip tatlı ulaşıp tüyün çelek, bölüşü alıcımız taravastan der. Sözlü Canbek'e çakrağız. Estafetten almak gelgen var bizim Canbek'ten G200. Hurmatly agayjykeler, Firmanlıkka gelgen dostlar, ayrıca izleyiler, sizleri büyük bayramlarla kutlayız. Ardayımda şunday bayramlarda çok olup görüyoruzlar. Agayjykeler sizlere çok rahmat. Sizlerin kariyerlarınızda tamamlarınızda okup, bunday yaxşılarınız olarak yetişip oturalım bakınız. Buna kalırsa gider vesileşiriz, şu gündü Kudayımızga buyursun. Ben giderken daha biz 7-8 ballarına okşar, sizler bugünden çok oturalım. Kudayım da çok günge yetkizsin. Meraklarının var mıdır? Biz 7-8 ballarına çok uğraşmak. Ayva Cansu'nun körpezimizden merakını, eşlerinde balışkanlarından vaklı olunlar, var mıdır? Soyla da yol vermişler. Sizlere de şimdiden soğuk. Diğerlerinizden ben de küçük olmadı. Rahmat Canbek. Canbek baykoçu olup gelgen eken rahmat Canbek'e.
Rahmat. В общем, 79 балдар жүрөткөн. Айтаңчы, шәһәрден алып кетпепчи. Бүгүнкү күнгө чейин 5 канда болду. Эртеңден 2 күн өтсө 7 канда мен Россияга кетебиз. Рахмат, жеткенсиз балдарга. Rahmat canım benim, rahmat. Ben babamla, sizler kalın. Урматтуу балдарым, кыздарым, сиздер ардактуу жерибиздеги окуучулар, мен билем, бүгүн силер менен жолугуп, мугалимдер, силер бири-бириңер менен жолугуп, классташтар, аябай жакшылыкка сезимдер пайда болуп, бири-бириңерге болгон сагынычыңар сарыккан, келе жатканда аябай толкунданып, кандай кыялданып келсеңер, андан да жакшы толкундоолор сезимдерден отурганларды байкасам, ылайым ушул 20 жылга келген баардык меймандар, силердин үй-бүлөңөргө бактылуу жашоо, дүйнөдөгү кандай жакшы нерселер болсо ошол жакшылыктардын баардыгын каалайм. Үй-бүлөңөр менен тынч болгула. Каерде болсоңор эсен болгула. Чындыгында ошончо жерден атактып, тоңдорутуп келип атасыңар. Мына алыстыңар, алысты Россиянын алыс шаарларынан. Аябай чоң рахмат айтабыз. Биз мугалимдерди таазим этебиз. Убактыңарды бөлүп, ошончо жерден жолдун алыстыгына, кымбаттыгына карабай элим жерим деп келип отурасыңар. Ылайым элдин, жердин руху колдосун силерде. Ушул биздин Сарбулак районунан жакшылыкай адамдар көп чыган биздин билимдүүлөр, түркү кесиптин ээлери, жакшы адамдар, ошол адамдардын баардыгынын жакшылыктары силерге да жуксун, силердин балдарыңарга жуксун. Балдарыңар силерден дагы кыйын чыган балдар болсун. Биз бир эле силер менен быйылкы келген жолугушууга келген эмес, ар бир жылкы келген балдарга сүйүнүп, толкунданып, өзүбүздүн балдарыбыздай кабыл алып, өзүбүздүн балдарыбыздай жүрөгүбүздөн жакшы кабылдарды айткыбыз келет. Себеби силер биздин жүрөгүбүздө калган, биздин колубуздан учкан жакшылыкка балдарсыңар. Мен айрыкча толкунданып атам, сүйүнүп атам, кыздар алыстан келишти, куя балдар келиптир, менин кайным былтыр эле келдим эле дебейм да, быйыл дагы куя баланы пайгамбарым сыйлаптыр деп, өзүн сыйлап, элди сыйлап, журтты сыйлап келиптир. Баардыгы куя балдар алыстан келген. Баардыгыңарга келиндер келип отурат, өздөрү жөнөтүбөй, ошол жолдошторун сыйлап, жолугушуу экен деп. Кыскасы мен жакшылыктарды каалайм. Силер үчүн айта турган жакшы тилектер, кандай сүйүнүп келсеңер, ал жол кетип атканда да сүйүнүп, мындан да толкунданып, мындан да жакшы ой менен сезим менен кетишиңерди тилектейм. Менин коллективим, менин коллегаларым, эс алуудагылар, баарыңыздардын майрамыңыздар менен. Баардык кесиптин ээлери көп нерсени табышат кесип ээлеринечи. Биздин сол жак чөнтөккө салган левыйыбыз мына бүтүрүүчүлөр келгенде да. Силер келгенде дасторкон жайып, бирге тамак ичебиз, сүйлөбүз. Мугалим заты башка экен. 1 жылды ойлосоң эгинек, 10 жылды ойлосоң дарактик, түлүктү ойлосоң бала тарбиялайбыз. Биз бала тарбиялаган инсан экендигибизге дагы бир жолу сыймыктанып, дагы бир жолу ынанабыз. Бардык адамзат кемпир чал болуп карайт экен. Бирок мугалим заты агай эжеке болуп карайт экен. Себеби адам байка келатса, чал келатат дебейт да, агай келатат деп айтат. Мен карасам, кемпир келатат, буруча кемпир келатат дебейт. Эжеке келатат дейт. Биз буга сыймыктанабыз. Биз эжеке агай боюнча карайбыз. Биз ушуга сыймыктанышыбыз керек. Мен коллективим бир кол чакырып булачы. Биз адам тарбиялаган, инсан тарбиялаган, ак кагазга балдарга көп жакшы тарбия таалим берген мугалимдербиз. Мен бүгүн дагы бир жолу бүгүнкү 20 жылдыктардан уламынан атам. 20 жылдыктарды баягыдан бери шок экен, шок эле деп атпайбы? Бирок биз жакшы балдарды, жакшы кыздарды тарбиялаган экенбиз. Ушундай жакшынакай балдар келиптир. Бардык маданияты менен, этикасы менен, жүргөн жүрүштөр менен бардыгы жагып атат.
Ертең барлығыңа денеңе ракеле мен 5 қойып беремін. Сіздер 5 менен біткен оқушылар екенсіздер. Барлығыңар 5 алдыңар. Моласы. Анан айтар едім. Бақыттуу болғыла. Бақыттуу адамдардың қатары сіздер менен толықталсын. Жақсы адамдардың қатары сіздер менен толықталсын. Сіздер менен дүйнө түгел болып, сіздер жүрген жерлерде күлкі болсын, сүйүү болсын, жақсылық болсын. Құдай сіздерге рахым беріп, мазмұнды жашоо берсин. Мындан кийинки жашооңордогу жакшылык болсун. Бүгүн бала болуп келип, бүгүн эркелеп силер бизге сүйлөп атасыңар. Менин алдыма келип, биздин алдыбызга келип, чай сунуп, биздин алдыбызга келип, сүйлөп аткан балдардын баардыгын бүгүн эрке, жакшынакай балдар деп ойлойм. Ошон үчүн бүгүнкү күнүңөр, кечеги балдарды эскерип өткөргөн тоңардын баардыгы жакшы болду. Силер ушундай түшүнүктүү, ушундай жакшынакай мезгилге келипсиңер, бардыгын билген мезгилге келипсиңер. Жашоонун да бардыгын билип, балдарыңарды чоңойтуп 40 жылдыкка, 30 жылдыкка келгиле. Биз жок болсок, балким башка бирөөлөр ушундай бирок биз бар болойлу, Адембек Ахмат агай. Биздин катары топ болсун. Men o'qishlarim uchun, men balalarim uchun, men shoxtorim uchun. Bozdurak bozdoy berbe sezimderi Sıymıktı muğalimlik kesip demin Bağlasın başka biri Okutkan baldarımdı esindemin Bağlasa bağlamasın başka biri Okutkan baldarımdır, okutkan kızlarımdır esindemin Kayırıp kapalanma sezimlerim Karaylap cüdür turgan kezinlerim Bağdarım barktap turar mına bugün Kadırlaş kollektiftir Kadırlaş kollektiftir esindemin Bağdarım barktap turar mına bugün Kadırlaş kollektiftir Kadırlaş kollektiftir esindemin
esinlerim. Ağlasa bağlasın başlar yürü. Okutan kızlarımdır, okutan ballarımdır, esinlerim. Bayramlar benim, bayramlar benim, bayramlar benim, daha güzel bayramlar benim. Bayramlar bayramlar, çok bayramlar. Dünyay kaydasın, bir sürünü bağlı, içine yemestin, uzanlar demiştin, uzanlar demiştin, benim demiştin, kapçılar atılır, kanlılar ağlarlar, dünyay kaydasın, bir sürünü bağlı, bir sürünü bağlı. Rahmat. Olmazsanızlar. Rahmat. Şunca bizi seydamız. Matağları ömrüngör uzun bolsun, görüşüngör jayık bolsun, soluğuңар çiң bolsun, altın kadır alğanыңar menen, asıragан balдарыңар menen aman bolup, ömrüңөр Allah bereke berip, tapkan tukanlara bereke berip, vaktulu, vakvat turmuşta, şunday jakşı günlerde, kuvançlı günlerde jalbay, uzak ömür sürüşürdü. Allah nasip kılsın, amin. Rahmat ağay. Evi bileyerse. Yaşlar kalan. Nol yerden o altırkı duanlı eşikten çıkıyor. Vardığı süretle düşür. Vardığınızlarda bilge çakırağız. Ben boyum vurar, arkalar bir ses olur. Ama benim senim öldürür, sakın öldürürüm olur.